Ithi into uzohamba uyovakashela abantu baseLimpopo eDzanini. Ngifisa ukwazi ukuthi yini oyiphathela abantu. Yini abantu abangayilindela kusigadla. Siyazi ukuthi abantu bayamdinga usigadla kizo zonke indawo. Sebebe nenhlahla. Wakhetha usuku lomhla ka-19 July zobe zenzeka imanga. Zobe zenzeka izinto. Ngeke kuhlale kunje. Ngiyabonga. Ubaphatheleni nabantu. Ngiyabonga baba. Sibingelele umhlaba. Ngizobe ngiseDzanini lapha na. eDzanini endaweni yase iLimpopo angazi ke noma iLimpopo kodwa sobe seLimpopo endaweni yaseDzanini ngomhla ka-19 kuJuly lapha na kunethwasana lami lapha na eliphuma la izandleni ugobela uyinyanga ugobela ume ekubo le hayi la kimi mayifika la kimi uyohleza ingane njalo ngoba mina ngiyamthwasisa kuye ukuthi mdala asihlanganeni ke ngomhla ka-19 eDzanini ngiyobe ngiphethe izinto ethinta amabhizinisi uzothinta impilo zabantu yabona nje into ethinta amabhizinisi ngiyobe ngidila nabo abantu ngibanika izinto eziyosekela amabhizinisi abo ukuthi awaphakama iphezulu siyobe siphakamisa amabhizinisi siyobe siphakamisa inhlahla siyobe sibopha imizi ebhilikayo angiphethe phela okuningi awudlali amabhizinisi sibopha imizi siphakamisa inhlahla ngiyangizwa siqinisa abantu umuntu aqine bakithi konke lokho sobe siyokwenza eDzanini ngomhla ka-19 kuJuly kulo nyaka 2021 kodwa 2025 siyobe sikhona ke eDzanini silekelela abantu ispecialist ngiyobe nje ngumsiza umuntu ngo10,000 rand kuyinto ephuthumayo 10,000 rand kuphela yinto nje special ngithi angifike kubona ngoba sebafika kakhulu ukugobela lo lengane yami ngokwedlozi bayakhala bathi sifuna umkhulu thina ngithi ke mina ake ngibehlele ispecial ngo10,000 rand ngiyobe ngibasiza nje 10,000 rand muno 10,000 rand ulithola usizo olufunayo eDzanini kufuna simthinte logogo abantu abayalele kahle ukuthi kukuphi la ezobe zenzeka khona imanga ya ayisingamzama logogo simuzi ukuthi siyamthola yini akekho busy ngoba nguye okufuna ukuthi simthole aqinisekise kahle kahle sesikhulume saqeda nabantu futhi usenabo ngokwelist abalindile Thokoza gogo Thokozani mkhulu Niyaphila gogo Thokoza gogo Ebo Thokoza gogo Thokozani baba Yebo gogo sisemsakazweni la gogo sifuna ukuthola la kahle ukuthi usuku lunini kube nguwe otshela abantu nokuthi sikuphi neDzanini ngomhla ka-19 ilokho abantu abafuna ukukuzwa ngowakho umlomo ngoba bazi wena phela eDzanini baba nagina Jeanette waseDzanini Rikhoto ikhumane ya Rikhoto Dzanini kamjaji uno special batho kamuka ke balibolina ba mesina ba bulugwane ba Paula Buroba Mpumalanga kamuka ba Diani iri babe oadla odaga di 19 uno special mo Rikhoto ilivija kamuka gori baba bakida badaba no special akaba batho ba ditenda ane usogola ga ditenda di business mizi vamizi vonyagohaeriwa mizi uphakamisiwa kamishumo liringaka dzine avo rivereki babe vanyagoha vadile babe vane vadziviwa naye kamuka na yona ubaba waka 2+2 ane unyagoha vakhithakanisa 2 li 2 mo Limpopo ngiyalubela kiri ivane likhithomo ngwadisa lingwadise ya number phone ya gogo Jeanette 060 86 989 060 86 989 ubuka lidaliteri
tšhelete ya le buka bukuni ka lengwala le khita letšatši ka di-90 le da le 30,000 ranta yo o bona baba ke yona ene a re nyake gore le romele bankeng a re nyake gore le dieng lena le tlo founa ka number phone jajeo la nkhumana nna ka lengwala fase ka di-19 July lena la dala ba le ke bona baba le ke apa dillo tsa bolena ka moka ba re Christmas e dahathi idea bedi ngwaeni leboa baba mana wegogo ezikabhoqo ididekile manje lana kanami ngididekile awubhidilishi isiZulu manje uthini usithuka uthini mina ngikuzwa kahle ndithi baba ngomhla ka 19 July yebo ubaba uza la eLimpopo ngiyobe ngikhona iChristmas ayizi aveli isa 1 uza la harikhozo zanini kamujati ma afika ubaba uzoba abambe izinto zo mathenda ama business imizi uphakamisa ngomsebenzi ngezinto zonke nezinyanga sifuna ubona ubaba ziyazaza mmona uyamuzwa wezikabhoqo ngiyamuzwa ukuthi ugogo abasuka koGiyani abasuka eMpumalanga abasuka kuphi abeze bezothola usizo lamathenda amabhizinisi umsebenzi imizi inyanga ayifike izobona abani umkhulu zikhona ukusizakala kodwa futhi ayikho imali oyifaka ebhangeni uyabhuka bese uyiphatha ngesandla la harikhozo zanini kamujati ma afika ubaba uzoba abambe izinto zo mathenda ama business imizi uphakamisa ngomsebenzi ngezinto zonke nezinyanga sifuna ubona ubaba ziyazaza mmona uyamuzwa wezikabhoqo ngiyamuzwa ukuthi ugogo abasuka koGiyani abasuka eMpumalanga abasuka kuphi abeze bezothola usizo lamathenda amabhizinisi umsebenzi imizi inyanga ayifike izobona abani umkhulu zikhona ukusizakala kodwa futhi ayikho imali oyifaka ebhangeni uyabhuka bese uyiphatha ngesandla imali ufike nayo laphana abantu bonke abagcwale ngani na nge-19 July kulo nyaka 2025 abantu bazoyitholela ithuba elihle kakhulu lapha eDzanini bakwazi ukuthi babonane no2+2 isigadla senyama esafela emazweni bakwazi ukuthi bakhulume naye bakhulume inkinga zabo bese abakhulula abanika impumelelo bakwazi ukuqhubeka abantu baphile emhlabeni wegogo yebo baba uyasiza isiZulu ndisizwa kahle kunjalo ke gogo abantu gogo ababhalise afona umuntu ashigama abhalise kuwe abeka indawo yakhe 1000 lelo kodwa uzoliphatha esandleni ispecial sona su10,000 ukusizakala gogo kubu 10,000 batshela abantu baseDzanini ukuthi ukusizakala ku10,000 bakufonele nambeni yakho awibize sonke sisho 060 060 86 98 98 13 13 060 86 93 913 awuqale phansi ibize wedwa ke 060 86 98 913 imbila yaswela umsika ngokuyalezela kunjalo ngekuhlale kunje kunjalo ngeke kuhlale kunje isigadla senyama sefela amazini indaba zabantu ziyakhulumisa ukhuluma ukuhlula iphoyisa bathi inkukhu zinomathele wafika ubaba ngomusa ka 19 July siyabonga gogo qhubeka usebenze siyathokoza ubonga mina asibambe ngicabanga ukuthi kunjalo especially sika 10,000 rand ngizobe ngisela impompo eDzanini ngomhla ka 19 July 2025 siyabonga sihlanganeni khona